sunburn sampaikan my skin semua terkoyak. Sakitnya time tu, sakit muka satu, sakit tahan malu satu. Sampai I kena AJ, ada suruh mamat ni, budak lelaki ni kan, dia cakap sekarang pukul 6.52, kita nak bersiap untuk pergi ke office. Now I know why Han So-hee suka benda ni, because it is so good. Sebenarnya Syara akan ambil satu keping je, dan sebab kita nak berjimat cermat dia, kita akan peelkan dia. Sebab dia boleh peel. So peel, boleh letak kat sini. And then kita leave it there for 5 to 10 minutes. Selalunya Syara buat 10 minutes, sebab kulit saya kering. Kalau nak glowing, I'm Raya. Oh my god, if you can feel my skin now. Ada satu fasa masa waktu Syara 12 tahun, my skin tiba-tiba like break up. Dia tiba-tiba like keluar tiny bumps tau. Macam mula-mula, I ingat lagi mula-mula jerawat tu ada dekat sini, like 1, 2, 3, 4 macam tu lah. And I always kira my jerawat malam-malam. Somehow dia bukan dah dekat dahi saja, dia ada dekat sini. Dia ada dekat my pipi and chin. That's freaking me out, okay? Sebab I tak pernah ada jerawat yang terlalu banyak macam tu, yang memenuhi semua muka. Dia bukan, okay, dia jenis jerawat yang kecil-kecil tau, yang tak ada mata tu, tapi you nampak it's a bumpy lah kan. Dia memenuhi satu muka I macam tu. Lepas tu nak dijadikan cerita, at that time I wakil sekolah untuk netball. I sunburn sampaikan my skin semua terkoyak. Bukan terkoyak lah, mengelupas. Malam tu korang, oh my god, I tidur dengan my mom terpaksa buka aircon. Sebab apa? Muka I dah mengelupas dan muka I merah macam udang kena bakar. Second sakit sebab pedih, kulit mengelupas. Itu memang azab lah korang. And at that time, mana ada skincare? Like, memang ada skincare, tapi like no one ajar kita macam mana nak guna skincare. At that time memang ada Twitter semua, tapi tak ada orang cakap pasal beauty untuk Malaysia. Kalau untuk luar negara, yes ada. Tapi sometimes produk luar negara bukannya ada dekat Malaysia. Betul tak? Tak semua ada. And kita pun tak aware. Lepas tu dengan tak banyak duit sangat nak beli skincare yang mahal, my only skincare adalah Safi Balkis yang penutup biru. Itu yang I pakai dekat my muka. Tapi itu bukan skincare, itu adalah lotion. Itu yang pakai kat muka. Kan I cakap malam tu muka I macam udang kena bakar, like merah mengelupas. Esoknya I ada game. Korang bayangkan dengan muka mengelupas macam tu, lepas tu ada game pagi sampai petang lawan bola jaring tu kan. Ya Allah, sakitnya time tu. Dia sakit satu, lepas tu nak tahan malu. Korang tahu tak, bila muka kita break out, even kalau sikit pun kita dah insecure, apatah lagi kalau dah mengelupas air merah satu muka. You feel me? You feel me? Sakit muka satu, sakit tahan malu satu. Sebab orang mesti tengok. Orang tengok macam bukan orang tengok macam, kalau boleh macam nak tekak muka tu kan. Balik kepada skincare tu. So bila I pakai skincare Safi Balkis tu dengan muka mengelupas pedih, I terpaksa pakai lotion tu depan kipas. Kipas tu I buka speed 3, memang betul-betul tala je dekat muka I. And then I pakai lotion tu. Sebab pedih. Tapi nak pakai, tapi pedih. Tapi sebenarnya tak ada function pun. Lama jugalah muka I break up macam tu. Sampai I kena AJ, ada seorang mamat ni, budak lelaki ni kan, dia cakap muka I macam tai. Kurang ajar je jantan. Time muka I break up teruk-teruk tu kan, my insecure level like so high. I'm so insecure. I cannot even look people macam gini. Tak boleh tengok orang macam tu. Sebab muka kita tengah break up kan, muka kita tengah buruk kan, mana ada confident. Like my confidence just blew away. Bila I cakap dengan orang kan, macam kalau boleh nak masukkanlah muka tu dalam leher, tak nak keluarkan. Sebab malu. Orang bayangkan kalau dia jerawat seketul pun dah malu, apatah lagi jerawat yang penuh satu muka. Sekarang pun I still have insecurity with my face. Tapi you know what, I'm just embrace what it is. My mindset adalah, it's okay Syara, be grateful ada orang yang lagi teruk daripada you. So macam tu.
I selalu cakap macam tu lah, supaya kita rasa, supaya I rasa bersyukur. Sebab kalau takkan kita always tengok apa yang kita tak ada dekat muka. Oh, I wish I don't have that much tahi lalat. Oh, I wish I have fair skin like Dahlia Riza. Oh, I wish I need. Oh, I wish my skin like this. Oh, I wish. Tapi kita tak pernah grateful dengan apa yang kita ada. Itu buatkan I bersyukur. I bersyukur, tapi at the same time jangan pandang rendah dekat anyone. Everyone is going through something and you don't know macam mana struggle someone else. Sekarang hujan, all the time hujan dekat JB. I tak tahu lah dekat JB ke ataupun dekat tempat lain pun hujan sekali. Tempat korang hujan ke? Comel. Puji diri sendiri. Siapa lagi nak puji kalau tak diri sendiri? Transition to a new style tudung. Today kita nak pakai Bella's. It's good for everyday punya perfume. And it's affordable. RM10 je satu ni. Whatever orang cakap, whatever orang comment, judge pasal korang punya appearance, korang punya jerawat ke, korang punya whatever, komen-komen tu semua, just dengar and then it's like, okay, whatever, yes, aku tengah muka jerawat, so what? Korang kena macam tu. Yes, aku tengah gemuk sekarang ni, so what? Korang jangan macam, oh lah, aku gemuk, betul lah apa yang dia cakap aku gemuk. No, nanti korang akan jadi lagi insecure. So, let's say lah kalau korang terima komen-komen tu semua, korang tak adalah kena cakap depan muka dia, so what, kan? Cuma dalam hati tu macam, yes, aku ada jerawat dekat muka aku tengah break out sekarang, so what? Aku tengah gemuk sekarang sebab aku pregnant, so what? I so what everything dekat dalam hati je, cukuplah dekat situ saja. So, tu je video untuk kali ni. Hope you guys enjoy it. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. I'm so sorry kalau I'm whispering ke ataupun suara I macam tak energetic ke. Sebab I macam malu sikit lah tengah cakap dengan lelaki aku. Okay, bye korang.